ole masain jibai vek ole tuntumatan chuan Dr. PC Biaksi Mathuziak US politics chungchang bok kan ngai thau le dona agun taka karon ti chuak theilova imi hriat thiamna karon dil ngal ani e ilongai thaton ipoin a thei chuan ilongai thanon le hram don nia Donald Trump an tin nge se pai ho ko chua Dr. PC Biaksi ma an chelo tu te tan amal somna US in than sani somni hi ring tu te tan tharau in dona sual le tha Krista le setana in dona ni ngal ti kan pom wangin tong trai tura mi te fuin thu kan chuanem ta hle maya deriam taka min sui che tu te nui zabura min mang tu te le min chil the tu vok pui sa e zo khopa tam te hi ka choi sel let velova anung oina ni phot chuan an ruput ang zel chuan minlo soi che bor sela kanali chuan an chelo tu che u chu malsom sakro u ati wangin min soi sel tu zong pathian hmingin malga somani Marcelo chungchanga pupi silom ku ngam infect chek chungchang ero chu tuna thil om dana tanga in soi fi ave turin mi ten min be sei ni in ka hria engtin nge iti don ti in athu zia copy kadong nol mai US President Martial Law le Insurrection Act apuan theilo chungchanga ka thu zia chu una palom kunga chuan thubel chian dolo ang zia zanga ngain Martial Law puang turin President in Congress remtina alange turani President Hill ti apiang Constitution in akho khirkat Insurrection Act of 1807 dan hi haraldo mi sipai tam takte nilo National Guard te ko chua theina chau ani tin tramap tu te tho chu dikbera ngain taman insurrection eka sign to thu ka soite chu indiriam na tong kamam hangin puk le lang thu ti te aizol ven khoi lai mo tonga ron ir chuak mai ani hmel tiami da nep takin US history in thanna bol hlo ber vote ti jing pen na sat ber korap ber foreign ram sang puina kaltanga election dan pong sol na tin reng manga Biden atlingan pu na result ten omchu apom pui thei thlap thung sia lelama US president candidate to jingami korap ber Ukraine Russia le China sum aplu le ding on tela euro afapa in case rip tak nei mek ama chumong ko hru pastor nia mi te pu na de chu alaina tho kauna pa du takhian minron fek cheka mi pui ma merin tlak lo anga minron chua chiat dan te hi ngai holovin du sak taka unau thuin hril ang chovin amalte tea tarla nangai veta aniome pakhatna Insurrection Act of 1807 tamana sign to te reng mai sipai battalion khat chau po ko chuak torin a chan le wang thato ko oma thunei tulalin dan to chan neya order choin aminga sign nan nangai tuna hian US capital le Sarkar mun pui ber omna Washington DC a khuan avela sipai kol ta khup mai atira singkhat sang ni anhuwa singkhat sanga tuna hian sing hi sanga antling le to anna pun bel zel una pa soyanga National Guard chau ni to lovin chunglam bo ro khenga veng him torin foreign interference invasion laka Air Force lam an che choka tuna hian DC chu khovela kho pui ven na sat ber anita hetiang kho pa sipai rual ko chua theina hi presidential order manga Insurrection Act active ani lovin engdan manga ko chuange ti una pa hi ka zote boi thak le zual chu DC chau ni se chu thukhat station khat entirnan DC tanga latok taka om Kentucky state a Louisville khopuya te chuan Mizoram boila sipai om mer mur ang mai khan holien puyan lo khat thep thupa ka thian pain an thla kan langa karon thonang cheo ati khania mun sanga sipai tirlu bel zelani America khothang lamda ya om Sacramento khopuya motor lien puya sipai convoy in thialut zut video amit nge ya mo thu de reporta America ram chunga raldo mi sipai sang tela anin thiar vel zut tamai chu thunei tu in insurrection order a chhuat tak wang ani ro chuan chan le wang dang awang o mange insurrection order chhuat alani lo tin anna tang fan mai sia an sheril viau anima na le
pani na thunha lakna in anglo helai Mizoram thlenga thu in anglo tak tak alen chan chu kan thunha lakna in an lo wanga ni putam pui lam tang te le Biden lam tang te thu hi ain ang theilova apoi khop mai ipui ten kan thlir thiam mai anga ya ni e Donald Trump soi che char tu le Biden lam tang mainstream news MSN te chau thlir tu tan chuan tuna USA a thil thengkhu sir khat chaw atangin Liberal Democrats thirna tang chawin an thlir ti na nia tuna hi ni wesin than chung changa mizote zinga media war akal na sa tamalam tang te le Biden lam tang te in kara kan thulak na te chu le lama Christiana pai thak tum tu te a le lama Christiana von him du tu te in kar thuania pathumna tual chung in do na in mung heng thil thleng kan tar lan te hi a thena zar chawala ni ma se heng hian America rama khuan boina na sataka in munga tual chung in do na civil war chuak mai thei khopa borok so sang nu tak reng wangin atul na hmuna pianga National Guard mai ni lovin Army Air Force le Navy te anin rawding thupani Chinese pai te hi Canada le Mexico a engzat ngin check to ti kan hrelo ra la hnaya ni cyber warfare mangin USA khu amel ma Russia Iran le China te hian tun ang rengin an naru na sangai lawani tun ang reng hian America mi puikara Liberal Democrats le Conservative Republican in kara in ngin ho na le intention na sa hi Lincoln a hun laya civil war nu khan alo ngai lawani palina US court an mulpho kauna pain a defend le contempt of court min soi theina kha han soi non veila US court sangber Federal Supreme Court in Texas State Iowa an Attorney General Mewin Constitution hum him tuma swing state paliten an bo chiat na thoidam tora alo sut putlu Republican state som pasari le GOP congressman Zasomli Velin an thlop chu thamlo takin hearing po nei du lovin tukhum cha chon chunga Scottish Chief Justice John Roberts Republican quota lut tuna Democrats lama uire ta in alo no rongot mai te khan anghong na rem desin America tu Lone Star State House le zom Texas State mi puilung oilo chuan United States of America tanga in lak ranna independent sarkar din turin tuna hian ma an lamia mi amaya GOP state then engama zatin in chua chon ke ni point kan zui veng cheu an tinual hlomani swing state paruka Democrats court le just zong ten thudik fin fiana evidence te nena anram president hova lawsuit an thelu zong te chu en du lova an lo nol top mai kha ro pui ka tilo court ming te chetu le rin tlak lawa siam tu an ni jok hetinga thu boi rem tu tura ruaten thoidam na an tho du lo chuan GOP thu nei tu te chuan ti dan dang an dap mai lo na ka Marcelo hi pong lo thei an ni jok le nem pangana Biden inauguration January ni som ni an postpone an cancel January ni som poruk in rin ni khan January ni som nia tur Joe Biden president na laklu na inauguration hun chu news source then katin an son la postpone ti te then katin an cancel ti thu te kan dong nuala pe point ka post ve kha pu Biden lam tang te chuan an mani source atangin an son lo in bot sena kalmek ti te in bot sei lok na rehearsal zoka lo man son thotan niya ti te om noka amumal lovin thonoi ta hle maya this year si pai sing hi sanga zet te po him taka Biden inauguration akal tuan theina na veng him tu turan ni tia moi khai taka an soi lain aruk takin an tri tlat mai chuti lai mi chin chang hriaten nidanga police bakin an veng ai lo chu wangin veng tu si pai sing tel rolin a hun thlen ma ni som vel te tanga ponin kaya an lo in kul lok mupa Washington DC a Taman emergency and pong zui le hal boxi hian a phena thil tum ril zok a omani photang an thang kamaniang mi suak sual mi korap vote ching pen tu le mi dangte an man thut don aniang tianga yan inauguration hi ti theipo ni se Democrat so lau thong le zam lu tu khian mi sang khat chau tan an bot sei ta renga an konfi lo na samai
rehearsal po cancel sak an ni le to aming chawa inauguration atana rehearsal nei antum na po an cancel sak le to ti khulamatanga thian thai video meron thon le tatlat mai soitop to mayang US thian mizo tramapol te malak tum dan le thuril the phave hial chu ka zo zot de uboka ni som pasari zan khan heti hian thuminon thon ta January ni kwa khan insurrection eka sign to January ni som pakhat khan Oval Office President Dek Satangin sipai kota pe kanito chu insurrection act chu Pentagon le FIMA 10 an keng koang ti in hemi omzia chu January ni kwa insurrection act be chanin President in order tuna state tam taka che chuak ta sipai rual te ko chuana martial law thu pek a chuato ni ni nu January ni som pakhat khan drama chuan ama official room Oval Office le President la thut thleng chu sipai kota a hlan to sipai mun pui Pentagon le sumpui an kol tu FIMA 10 an keng ko don President hian ti tur nei don talo ni lovin he martial law noya hian sipai ho tu lu ber commander in chief ani nangin sipai zongzongin directin athu pek an ngai chang vek don ani ome martial law noya chuan parukna martial law puan alani lo itimo media lam hian martial law puan ani thu chia puan ala omlova mase tunkar kalta khan Oklahoma state a insurrection act puan ani thu chu media then khata alo lang to thil kal dan thira America ram state sanga sipai rual che vel han thir point sipai ho to lalber commander in chief US president thupek muwa che chuak an ni ti alang renga chu thupek chu engdang ni lovin insurrection act ani le maya country angin apon hun ka January ni kwa alo ni dei to ti ma pon kan lo sei to kha insurrection act hi dan zom tora order a chu ani dan le chumi na kalpui martial law puan chu ni dan hi a theory lama kan lo hriat ataka lo chan dan nen an hutalo civil thu puan prime minister ten rampum mi ta hriata TV la chan chin bu manga am puan ang dum hi nilovin hedan an man chan ram chunga buana ching fel tur le misual te anin rin ma an thil thuruk te nen lama dap chuaka an man chua theinan ngoi ringin aru ka dalin president hian he insurrection ekhi man thei tura order chu lo chuin amang tu tur sipai ten an mang tamol mola amazon ten rek chuk nol to ti te kan hricham chi ta boxia hei hi sting operation antia uisa thiam angin military intelligence service ten man la phota wall ava puan chuani ma du to kan nga ma chu chanchin bumi te point engman hrebik lo hriat tir an ani lo awang aniange mi puite point engma hre chiang lovin eng thil nge thlengta tin anin rin siak ta hlomani tuna thil om dan han en hian America ram pum hi martial law noya a omta ti hi kan soingam tong chu US sarkar thu chua martial law in times of civil disorder a chuan martial law hi president in emo state governor in emo apuang thaya mase thu puan pa ngai anga puan chuangai khello atirengani chuwangin ataka kan la mer thiat lo martial law puan dan hian min bara khai dewa bai har sarin thei si lova kanin hial lai ani point to ma dem an om love chuwa chapa mainstream media hole Christian conservative media te indo cycle tat box se kara hian chet dan thiam a har dewani hi pasarina fake inauguration January ni sompani chu katundu ma kimi prophetic ministry lama tui takle US election chungchanga advice kalak fo thin nanen phone mangin chu ta tanga career ruwa lo lang chu Biden ate ho hian alem talin inauguration hi angkal pui du mai om mange ti hiania capital hi latringin sipai laka no che pinan oma achang le sipai de chu tuang taka inauguration akal theina tura eveng tu an nilom ni tin MSM lamin han puang erte ma se an thlamon pui thelo an ma ni man thut thei tu tur an ni ti an hai si lova Biden a chop chuan case pui siam saka military tribunal court ma a silen vlo pathun diam ani to thu an soi fo ta sia ti chon khoi lai studio chunga emo video mangin mi tlemte ma a
media manga thiadal le turin arukin inauguration hi anlo ti rudu tho mai om mange just to ma a thu tiam tirin anti om tok lek po ni dona ti chuan fake news chau ni lovin fake election result fake president tuna fake inauguration ain om thap vek mai ne kan top main tharau lamalal pa hriat tina dong tu te hmu dan hi Biden atan lamte hian an lom lo viau maya ring tu te tong trai thlengin ma se kan tar lang tel lo theilo kini chuna tira tanga tun thlenga kan ti chan an ni zok ma sia tun lai America rama pastor tharau mi prophet ministry nei thatak mai heng kanemans achuan pathian chuan he inaugural calendar hi engatan ma ti velo ati tol mai kini ro chuan thil kan sei lok thei velova kan hrebok lo chu wangin nalpa kota kanin ngat mai ani